Mama Munina kwa baba a yes Safubafu TV so and every day do see baby soon quite fast a year in cutting quine and answer the broth didi peanut soup and answer granite soup. Cutting quine idea at the pie. So who method na near so a simple cry. And no my be here any, be here in twos, I can see 5. Be here Jenny Cassie Kutu back on. Be saying here Jenny Cassie back one. Ye be twa afra eye garlic betting 4 eye akakadu so be se wonsa kokumuti no betting be se 3 Mr. Ocean so mami eye jindi akakadu ni garlic no we na ebe serve as our natural spice to use we blending we ya e di good na no steam one e hu hia bi se we artificial spice be gu ho ya de keke na pa ma ho afedie no me besan hia ni besan ahia eye mako dry one mako na eye option shado so betima use eye fresh one and also betima use dry one me sa method be use dry one so person nya de authentic traditional Ghana cutting quine soup taste no intino mako no so shado so so we need dry one na wo fresh one na betimi use afedo be hia increment so option ma afedo be hia nkatie be 500 grams nkatie no so share so ma ngokoto a ready expiring date no bia na expire na bi also a na o match o so de sugar agum nkatie kwan a sugar wom is equal to yade nkwa yo ade a besan hia wo eye nkatie kwan yemu no eye enam no share so eye option obetima yusu eye fish fresh one and I dry one. Now you be a we meat so abetimi ayusu meat. Eye meat ni de senka beti ma futu ya kebe ya ma opa. Eye meat no senka be yusu meat a Mr. Ose fashe ovi mu anase fagu pot so na emusra de ni nyina entwese de kanena ye nananom anase ye papanom eye no. Na se nananom bewe namna omdi guja so ma emusra de ni nyina atwe. Edinti amatem bia na omunyi nche. Aboa sra de enyema nipa dua no eno na cause cholesterol p any eye heart attack ni eye blood pressure ni de kika ho so you be so opa akoko na be isu akoko so eno so mesere se fagu ovimu anase fa hwehwe eja na eno so srade no entwe me de camera no ben eye akoko ya mdigu ovimu so obehwe a eye srade na time change say nsu sa no wa you can imagine say can be use fresh one is a casade na go into the cutting coin from the cutting coin to your stomach. From your stomach, you can imagine the sickness alone. Until we there sense any a foot to a bebo Ghana man. Until say the kind crown one cutting coin yemuno. You see, no, my blended a year garlic, a cacadroni jenny na, which you try now, who you know. Tea my blended arm the beguhu. Ba medical de eye jeni kuturu ba kono atum nam de eye in toast betem 4 agum afede nam de eye jeni garlic any akakado na blend ye no agu we na serve as spice into the way egu hu estimi hu a ehun hia se wodi magi onga royco any no maybe etiti sa no begu hu eno di gu hu a o so body kwa u use sa method we na se we na adwan na anye da misro chogu ase o ba me na ka jem se adwan na anye de enti no enu kwa se de artificial normal egugu eye nyu enu a high body system no enti ma wie se no na me de ato jano ato eye 6 is a normal number be no a dos kakrenti by the time me wie no na heat no abon ntu wi na ode ade akata so sa enti uwie sa na me refi me kata so no wi na ode enchene apete ho sa ma nchene akọ ho kakra ti ode enchene be kata be pete ho refi nchene ni dia ne chese obre nyina be kwata
we are no asa kata so. You the next step why you do nkatenkwan yem no mako session. Mako no edi wo mekasa edi kan mu no because wo two options. Either so be use fresh one and say dry one. So use fresh one there own yen said dey me yen. Baby use dry one. You say dry one no use a tima winya the good taste. Dry one we dey see just so ama ebe say o mane she. Nti we dey see just so no be say 2 minutes we say 7 years ya be 1 minute. Nti o first wa say unse makoro ya asa obebo wa say ro wi kakra bi no wase na fe de odi agunsu wasi be say 10 minutes. We say odi gunsu na bebo ama watimi ayam ni ama mana afi. Say no the next stage won katenkwan yem no abra medi makoda gunsu ma me twan say be dondon na mayam wa ayuwa mu no. The next stage ye nkate no ubetiti agu save we so your option upa betimi de agu nkwan direct, but obezo nya the authentic taste the content me ye ni say nkate na aba no wodi ye nkwan esu opena tuti se gari no wudi say omude sam agumo say den no de agumo enam say wiase nipa tu amita gidi pentimanya omunti no bibi anom de bibi fake afrem enti say no dedi kan kra no uyin say yawde gu silver msia na de usu kakra agu me de mense be fiti na de ntus baako atum ti me fiti wi a me de besi da so ama na afu kakra na sera me de agu nkwan no ti sisi no be kusa ntus ni kakra sa na wado sa yam ne sa se uwa kura se so dia unhia so be kwa koto konkomu de no nkate no unya fresh one na oyama wasi wadrum isi wadrum a na wayi de toa atwi ewo dua bi so na asa bo ba tetrete ndo benya no simple enye oyam na afia no anse nkwan no di makuru gum na ehu apena de nkate no egum tisa na se ukototo tuam de bi dia de diso ye ni sia aye ni sa dia ende dia na ye wanim 419 bi aye wanim nkrakra aye wanim abe wi asibe katenkwan isuwa na etu uni ma de kro mi gum se gari se sam se den jamin kwani ni ti se no abdam de mensa afechi awie no me de asija so nti ana wo mai wani akọ se de asenchipi asene de we den be hye nti no me be mana sisu ahu a be se 10 minutes bi 10 minutes to 15 minutes nti abra me kotwi bakono tisi abra nkache ni sisu no me twi makono bakona me chi ye no anazem di hwe ja kakra no ti abra nkache ni sisu no me ye makona me de gu nso ma edondon so we no di gu blender no betima yam ba ntimi yam emba no nyina so woni ayiwa betima a blend no blender tu bia no aso no so na mba no epipi tibi yam bia me hye nsu ana se me hye ma na me gu enam no tese bia ye du su yi eye enam na me de si so ni nto si we no estimia kama tese me de makona me blend ye no ana se me twi wo ayiwa mu no e ba begu ho di asi e frɛ no hyɛ me ma
nti no mede nsuo no kakra ebeka ho. Ti sei no mede mako ne nsuo no aguma wie no. Ti me wie a na makata so. Hwe me ho anasa mde hye obi mu mponi. Hwe so ani anwa na nka manho. Nti me kata so ama na hu wie a na fe dia mede nka che na sigya so no agu. Sei no enkwan na hu. Eye makoni nso na mde gum no ahu. Nti ne sei no bread se mde nka che na mde sigya so no metiti gum. Sei no ehu sa na fe de watete nka che no agu. Ti otiti nka che no gum. Otiti nka che no gum wi a na waka musa. Na fe de no ade no tobo asie. Abin kama. Nti no uwie se ya waka ma wie se no. Na wo de makomienu makono ka unya green one bia anka ye pa ba onya green bia one bia no so enye problem. Na de makomienu bi atum se de koba se makono anu anye de na obetimi ablend we akan toast ni gene no agum. Te wo hwe na makono ye alright so a emblend obetimi makono betimi atom sa. So it provided another additional spice. Nti baby a meyam akakadro agum. Na me de nkruma nso agum. Eduru ha obehu. Isi no the next stage won katenkwan yimu no. Isi no main way egusu a ben ba akakra. Ti se me beyi ntoast ni gene no ayam. Toast in the 4 na 2. You know. Miensa and 9 and I feel the Jenny kutu no. So ti yeah my view. It is say no abra my in toast ni Jenny no. I blend no. Ti me hwia gum sa. Tu hwia gum a after the wakam tisi me de ye nkruma no egum nkruma no wudi gum ntema ebe ho no tisi na bra enche bebe nkra no timi de nkruma na gum ti the last stage a ebe du so eye akakaduro eye me besan ayam akakaduro kitwawe agum ti ebema nkwan no very nice taste. Say the last stage won katenkwan yimu no say abra me de toast ni gini na ni nkwan ma blend agum no the last stage eye akakaduro kitwa na onwe na mbeche no mayam ma na se matwi akakaduro no kitwa na ewo ayuwam ena me de to nkwan no e man nkwan no very nice and flavored taste bi nti no we say ana odi agumsa ti be ka bi enso nchini nusa nti no ka bi na se nchini nusa na odi kakra apetim ahwe yi na ntwam yi se ebia nchini na beset isi adofo nkatenkwan na biom nkatenkwan de si ya na yero e simple kra ye de u follow method na uwi a ebe de hwehwem kama to sha do so na famagi roiko onga na ada we bia natural way na je na kakadu ni garlic no we be hwehwem timi do ase pa za o hweme uwi a unya konkonte abetie fufu bi a udi aboso enu anu echi obi a you adofo eye nkatenkwan na ye no afi na abion become we aye de papa to follow method na now oyo ba na yesu kunu ha abaka se yi wa ma wa ya de na so oye be ma na se wo yesiri oyire ho so abaka se yi ukwadwo wa ya de enti nkatenkwan de ni ye simple kra u follow method na
obenya ne perfect manfa artificial spices bia ngo ba nso aye de nti edi besi ya da foforo me chia obi bia me di nchia fi Spain ebde mo nyina bye bye.